Right, it's me more kwaba edoba the party na assemble me de na yema hohoapo a memne de ya I think say me no mienu na ye be ya adwene wo Empress Gifty Adorye eye chenchenchen a okukuru si ho e de ma ne ma me na unim bibia krampo nya manika e wo de I mean decor no e ho yenkone hwe decor ne bra ye ba na de akam de ato asoma. We are celebrating the Adorye. We are in the time for. Hey, emu oya sume kobia nim asrabu suatia mu ya adi awrawo ni nisio kasa wadi papa bi wonu aba ni wonderful ba na o hwe Adorye fese when was that? Somewhere 2015 and me hwere me mame no me hwere in 2014 so 2015 and ye na ye can live banner forget about it. Si ye kasa obi ye ni ho ajia o nipa ni ye ni ho ajia nkasa saa time obi be se kwa nkwannu ase eja baba wa mesi so me bo me bra me ni nua no ma ye kwa ye ba ye na ye wie ye so ye no soso no enya asem ketuo wo na me ka asem mi wa ha se ya kyerɛw eye no na nyema bi ha me na nyema bi nkoja wi amsi pen ba eye ni ye wo hwe Saturday de course anya asem keto Sundays is oh God me hwe Empress Gifty ya na makai me maame eye na makai me maame eye na ye wie ya no I think e ka bi sa beda honum na e ka it was about that time 500 cedis or so na me ke na that was my last amount and that my counting hey me ho fem me papa me ma me ne yare da ho mu ene ni wo mu je maso yes yankasa me wonua no mu mpanifo wo ho no mo kudos to omu nyina but after a year no oh mame dionim beka sa me slave queen dionim beka sa papa bi na sponsor me mame we shira mi o Empress bi dade a waye wo ho hwe wonana no mu be shira wo Empress wonana no mu be shira wo sika be ye buro na ne a wonnim Empress me do ka bibia sa ne a wonnim wo ho wo beka se oh girl we wo gine na se owura ha agaga be shira wo Empress forget bibia waye o mamie what wo mamie nim he se wuni anye weye bi se ya opon ba Bible se opon ba miscarriage ba crampo hu won fa so chen hweye Fradi nyanko me hweye na wose gume the fact say otimi nya ahoade kura sa bo e bo ni nnum wa oh why ye no Empress jobe kan bibi wechire bia sini hu why fresh eye ne de why papa why jankasa what woman anymore agaga ojai forget it wo na wankasa ya bo webusuem na se yes wo na wo be ye webusuem ya ho ye pa ye mfa nko hye poase ye pa ye ntutu fom mfa won hye honum ne nkata wo so se brani dura nipa be hu won sa agaga wo ma wo nenso won sa Empress ye hu no wo ha se ya tutu wanam nsi ye pe kwan ma wo hu en so nkasa hwi ni wiase hwe ma yensan twa ye ho nkɔhwe video we mbra na time mo ye no obia narration of say time na Empress to nom na ye kan tribute em from bi bo wo honom yenko tie nsensam ne ba de aka ba nam de aka ho amam ente no mo keka no wo so ra se hwi ni wiase wo de nam ho me de bi wo wiase ma me cause I remember say ye ni wie na me ho fem me ho kyere me na me wa me be so me da ka che me se me nya din me din ye mu no sister me nya dwumaden sister me nya dwumaden sister me wura me ho ma be
Sister, bibi atwa me ho ahye bia ya akwadworo de. Na so sister nhyiran ka Awurade say, hey, we ya meji, we di simetwa. Maame ni ka say menye din na menhwa no. Oh, forget it. Wobusuani wu a tete wo mo wurem yeye. Ema munye kroko dada jom ya age wa ye real ato say me say na me ye me pen munye ni say mame. Na no kwabo kase say no pen na mame. Je ye ni ma ye ni so fe na wo na nanom mo twan wa asama do ho no wo akobu hu akonta se de obeya mo wabusuani no wuduru ho no ma ye bebisaw na ye kan se nsama afo kra pedoduo na nipa ensama afo pedoduo na ye na Empress wa ye ni tuchama be bibia wo bia nyame nhira won tra wa hye mu ade efe obi ya ade na ye yenka Empress time a oni ni kunu dri omu hunimia na betina na say Empress ye sin say your pre to soprega na say wa ye chenchenche na efe so Empress mi tuchama mame mi tuchama me se da me hia me ha de oni bibia ntio se de wo ye o mame yie na wo sa to sunsum sore nnwom wo kire se wo firi te se wo ye fantini ba wo firi sunsum sore mu eno kura na ye me fe awo ebusuafo ne chese Empress Gifty Adorye e ma me ye ye memni de ye na meji mu baby a ehwam na enika a me de be so mu edi na ye discover dog so for me cover girl so amejo so let's just tap send the so mas na me de konkonsan in 360 de be so me so tap send ekwentia obi e wa ma na no bia fa so e send this car so opese o send car through tap send na me so call app store o call app store down you can say type tap so we be check app ne pia ma download e be to phone so a o send this car na edu be be self for promo code the promo code side this store type at the part TV fa so won go yi so America, Mr. Betcha $10. That's not one of the European countries. So, you betcha €10 free. Eddie show what tap saying you'll be a fast or just send this car into my car. You say she be. Mr. Mankwa, me office was saying this car near the any project. As to the be a me office come near what problem. And I'm Namonte tap sending car. No so nedia. Tap send ye easy, fast and secured way. Ubetimi send this free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sir I obey any say chine say won call app store na play store on download the tap send app no or download dia ebebu sanso promo code o ma the pet TV shim obenya €5 £5 and as $10 on his first transfer and you make kwa friend na catch them tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the giving the customers wanti or the tap send wallet aba I know be any say so your customer who you kesisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atu susu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu what in here you sika e wa wallet no tie and you said to say you use momo Ghana hayru sa pepe se si tap send that trainer shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no